ove godine zajedno sa namestništvom grada Kikinde, Srpske pravoslavne crkve i grad Kikinda zajednički organizuje Svetosavsku akademiju i siguran sam da i u narednom periodu samo zajednički da znamo i da vrednujemo tu duhovnost srpskog naroda, gde nam je najpotrebnije taj mir i stabilnost, da shvatimo da kada Boga imamo uz sebe i da naučimo od naših prosvetitelja i da sigurno mnogo mudriji sva iskušenja ćemo nekako lakše prebroditi svi zajedno. I naravno ovom prilikom svim mojim Kikinđanima, ali i svim Srbima čestitam Svetog Savu i da ga slavimo u zdravlju, miru i beričetu. Dobroveče i dobrodošli na svečanu proslavu Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Dobrodošli na Svetosavsko duhovno veče. Pogledaj planine sive, svetilnikom sveće procalo, šumadijom sunce zasjalo. Bilo je i prije Svetoga Save prinčeva, monaha, bilo je arhijepiskopa, bit će arhijepiskopa, ali ono što je Svetoga Savu učinilo jeste to upravo njegov lik i dijelo koje je on sebe ohristoličio. Dakle, lik Hristov u potpunosti je uspeo da prenese na svoj lik i na svoja dijela i zato su njegova dijela postala toliko značajna. Kako za crkvu, tako i za prosvetu, tako i za narodnu tradiciju.